Te Reo Māori Māori kai te tuituia e te kai whawhai tātua pango Jiu-Jitsu e Anaru Grant ki roto i ana akoranga i tana krapu i Rotorua ko Tukaha. E pērā na ia nā te mea ko te nuina o ana ākonga he manu pīrere i te kohanga reo he raukura wharekura anō hoki. Ko atu i te kotahirau e rima te kau nā memo tana krapu e takatū nei te eke ki te whakataetai a motu hei tēnei mutuna wiki. Runga, tūtawa mai raro, tūtawa mai roto. He karakia Māori hei whakamānua i tētahi hā kina i ōroko mai i hapani, a he rereke, engari, he a tāhua. He nui ngā hua o Te Reo Māori, he nui ngā hua o te mamau parihi anō hoki, nā reira ki te hono, e ngā mea e rua, ko tērā te tino motu haketanga o tēnei wāhi. Tō ringa ki konei. Tatakitanga kaki. I tēnei tau kua tino a Grant ki te whakatairanga me te whakawhanake i Te Reo Māori me ngā tikanga Māori ki roto i te krapu o Tukaha, a kia tāngata whenua ai e nei taonga ki ro te whare nei. Hei te timatanga o ia karahe, ka timata i te karakia, ka mutu anō hoki i te karakia. He whakamauritanga o ngā kupu mamau parihi, paora ora ana Te Reo Māori roto i tēnei whare i ngā wā katoa. No pai takanga kau, ki roto i tēnei whare nā te mea kei te whakanuia anaru i ngā tikanga Māori me ngā reo Māori ki runga te whareki. I've started to learn Māori though. I'm just driving into town. I've got a Māori Made Easy I'm playing on my radio every morning, so I'm learning. Taukati. I tīmata atu ka ki Rotorua i te tau 2019, nā runga i te whakaro o Pedro Fernandez no Pārihi. E tau toko katoa ana a Fernandez ki te whakaako i te reo me ngā tikanga ahurea ki roto i tēnei karapu o te Arawa. Sometimes it's a little bit confusing, but usually we kind of learn it in Māori anyway. So we end up learning like huri ato huri mai, and then we'll go from learning the sequence from there. And it's kind of good for when you're competing as well, because they'll be calling out something in Māori, you know, one of the moves that we've learned. We know what it is and the other team doesn't know what it is. Kei te haere mai ki te ako i te whanua mamau parihi, engari kei te ako hoki au te reo. Pai ki te kitea aku hua Pākehā anō ki te karakatahi, ki te ako. Kai te tupu te mamau Jiu-Jitsu no Pārihi ki Aotearoa, mā te tekau ki te rua tekau ōrau i ia tau, i uru te kotahi mano 500 kai whawhai ki te tuatai o ngā whakataetai Oceania Championships i tū ki Aotearoa. Ka matu ko ngā kai whawhai UFC no Aotearoa kai te tū nui i te ao. Ea hei ana enei tauira ki te hikoi ngā ao e rua, ka tū poho kereru. Te mea e mohi ana rātou ki ētahi o ngā nekehanga o te Ao Māori. E mohi ana rātou ki ētahi nekehanga o te Ao Mamau Parihi. Koira te koingo. Tō ringa, anei. Hironi Waikato, Te Ao Mārama.